ki hajar ngut kinong kersan ke NPP maulai kilami pajba banai jeng kersan pura ya ka kong emprin habakran nakani gasngi kinong elam ba khamat jong kaseng kilawan ban pensyai pajba ya kinong rem ki ba kaseng kayeng bat kentu ya ki pajba bakim dai ban ngop hakiwe ki ba shuk penshit klem nong rem hadien ka jingelang ki pajba nong kersan jong ke NPP kila syat bat luhu pum ka surok hajar arbolai ujuan yalam ya kikin hon lani kireu ramba hinokit kam snong hinokit kam tau jaka kamra trekam jonga baca kamra trekam jong chief minister oblei si hajar lu ba tebor pathau wat lada bisa kawang mau ki ong wat jule MLA anega ong ya pi dei ubreu ubas ngeurit pi dei MDC bat piwan yalam lem ya ka jing ya ka kia ka jon jong ki nong song snong hat ka benta jong ka mawai konsensi bero awe ngai koblei terpang akan ngapor i kandidate jongi Dr. Ampri ne lalu pai badela ai ya ka jingkren ga bapang ga batiang bad ila airu ya ka jingkular atmat jong pigi pajba barok nai koblei kerpang yung bakit koblei de baji kren mene weni ki samla ramba bad kunju ya i ba MH semle u MLA berim jo kamaulai koblei siajarmu ya kinong kitkam jo ka parti hada ka blok maulai nadu ka parents body ki saju ki bapli kinong yalam jo ka parti temai don ki bakli ki baon balai bakacia kunta hakikati konversi jopi ko MLA badan buruk ong kini ki MLA barok sawut ki jong ka parti BPP jong pej holok pej ko kinong eput jong ka BPP pej abas nil ke surok kamde ke jingketli jong habang biang ke cekak sumar anak kamde ke kamram jong ana habang biang ki ADA ki roy ki par ki skol ki cekak pule anak kamde ke duty jongi anak kate ke duty jong ke sorkar hanta kapakala kajing berkat perdai jong kini kibriu nabar kenal baha Banlong MLA Porma Bhiwan Sopaipa Mangi na ka party NPP habing iwan sige paipa iong ani pijet pangilong ki MLA kabamot abaong long MLA ngit ki kre ya ka roy ya ka par ya ka kia ka son pat ya ka jing jong ka konsensi kwa ban ong ane kalong kawe pitip na pitip nado u arajar khatra ter hadu arajar akulai nila prisam banwarra ya karoi kapar hamne hapo maulai konstituensi de hakata khatu kajibab kabiyo ni paipa jo ka maulai konstituensi kalong beneran kebut yoba tebol kata kajia out arajar artulai election nganyo to ya pi hakato kaski tepot ngade mangaw basno sitam habang kenji ken ya ki scheme ya ki project ya ki program juga sorkar nila ai maksimum hamni hapo maulai konstituensi anway wala kataro agen pangilat tau ya ka sorkar ngan ya tu ya pi kilong keme kilong pa ki kon samla ngin pat gelet ya ka maulai konstituensi ya pi ka ar pande yang kumlo rada hidon hakapor wong buat orang lu kena sensar paipa abang hidon hakap sensar paipa kata kade kapor sebab picu jawab supaya pak pi pensame pi pembeli pak uya sabkan hantai hadis laus ketuyan dia kan mau nen oh begini tu Aisyah jingit anak bawan nu tau rau krau tu kesan beliau
Sama dan jatuh ke isu mereka. Hanya ini penceran yang kata reservation policy betul. Sama dan reservation policy. Nama orang lebih wajalam bakla ia payah. Kantam ni kon samla dan itu episode sepuluh cuma kiwan batong to persian yami milale kakamba kakapsan nana keli mentasis nantam biralong ngabale beni kadak kapapitrekam na benda kajai beni Kain kakam kapitila na kabenta kajai beni beni se tangsilan pangsilan kan arwah beri ki kita dikamba kita ke parti PPP kalau akan ke Silong City kami perok kawan pancin dalam dari mengapa bodoh dengan itu jadi wat sinaya nama rasu nama boleh bawa tebor beli uren rena orang lebih Kunong malai kipada behejona kat bapinang yale tentu kecing upado prestun kanang jur. Nah kata kedau ngakaban ong yabi. Menta kade kaptes yabi. Ngakwa bangwai bagahas bahasa sautarik. Ubnai ubah henreu obangin yau ya kabut. Ngitai banyo ya unam tam nam maulai konstituensi. Ia kelar non pata banyale ia kata. Kapten jok kini kikanda kibengila persang kibengila serai menaki ni kiruranda kila keren kajing salet hem mau bagi hantai sekretariat kalalong kapapalat. Mending dia tu ya piu persen cukup BPP ngoyo akan tu ke social media anaba ya Pak Prestun ngin le FIR ngin kem yo dengar mengkum kata kakak siar yo kamdai le pitong tam ya tau ya kai idon kam tau ya kai tam bagi don kamro panwarra ya ka roy kapar hapo laki jom ki konstituensi dena kata mo ya pi ko ki paita noksok skam jo kemawai konstituensi barok away kau baha mentaka ganti ai kajing kerjaan ke Papua nak kementai Dr. Amprin lendo kabreu kabalapian nadom syadong bayo panlen hatatai kador barba hatai parlemen banyak sai nak kebenta jong kacat tenru jongi bat nak kebenta kajela megla jongi barok kawe bakam longro kanun kotir yaki projek kita ber yaki kim kita ber kita mami nak kalian sokasut government kita jatai support nak kenal kita ponda kino kita dong kita ponda kita betray dia ketok pasti kiwan o kiwan nam baka pisa ka sakut ladapi ong kapai tiar bar konstituensi ngimkle Akarai doi hakat apa kekompau ni dicobi. Ki eki kamba di kamsan kiba ka sorkar apa kesingalam ka NPP kelala. Kawe syua ke engineering college kade hande pelawi jobi. Manu baai ya kani. Kawe pat mentangis na ya kata VIP road na radio mentang kam kaya jajan. Kabayat na maulay bypass kami serta sa maulay yung kaungsaw bahkan po isyatis ubroy kikam kilayat step pagkakay skem ang nagilatet ya kani ka project kanlong ka jengker ko ya ka maulay constituency para kowe Nanta susu manit ho yapi nilaray nakaliam jo ka sorkar
bangin penkendriano ya kata ke sekretariat kabupaten Hangtai menta ngin penkendriano satai sama udiang-diang lani satai sama jakan New Selong bagi kadero hadin tenlarai ila plan lepa ban penpoi surok na kane kathan mawai mau tawar ban pendi direct satai sekretariat kabupaten ban kemalai jomhi ya ka wages kapai belah teng-teng sakut lai benai sau benai san benai ni teng-teng na ka sarkar jelang ni kipase kapan nang siu dan rei balik ka dia kumta bagi doni ya ki MP lagi chong ki ban lek putin hakim ministry ki ba pher hante ya dali na ka daw ni dunong nang ta susu ya ka tulok jong ki nong hika school SSA teng-teng lai benai sau benai sakut kapisa nama bagindon ya uksiang lani kaksiang kabalong ka MP banlek tidlo lem hantay aga sarkar geme hapo Delhi na kata-kata ni kam kerki menta ka kerki bai Dr. Amprin Lenggo inyo kajing job kabaton burom kadang panado ubnay ubahriyo inlet mai ban buatin jadi projek baju kiskim di paper jom kecela jom